Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Karnataka a right wing group ta chuan sakho in le lui tira pu in Christian mi pali an beya an sakho le khabu an halsak he thil hi karliam ta in rin niya Kolar district a Srinivasa Puram athleng ni in Karnataka Assembly winter session a sakho danga in le khapna anti conversion bill an pharmani athleng ani police ta chuan right wing group member te hian Christian sakho won tu mi pali ten Srinivasa Puram muna an sakho le khabu sem tura anin pu cha lain an be nia soyani a an sakho le khabu ken chu chu sakin an hal sak bok police te chuan thu boi thelu tan lom lo thu an soi police te chuan he thil thlen nu hian beito Christian pali tenen in mu in thil thlen dan an soi ho tian soya Christian te hian sakho danga midang te in le tir tumna an nei lo thu le sakho le khabu sem dan tur chung chang soi hawa kal khom an ni thuan soi an mani beitu right wing member te laka ero thu boi thelu tan lo om lovani Karnataka chief minister Bisavaras Bomai chuan pathiani khan mi pui thanem takin sakho dang in le khapna siamandu law department chuan draft bill an ennon meka an zo huna cabinet meeting ati felani angti in a soi heti lai hian eptu party congress chuan assembly winter session chungin anti-conversion bill chu dodalan tumtho soin he dan hi Christian sakho kalzonga siam an ni thuan soi Karnataka Pradesh Congress Committee President D.K. Sivakumar chuan sarkarin bill hi pharmase kandau dal zeldon ani ati Assembly House nei na tur balagavi a karliam ta inrin ni tlai khan mi pakhat chemkeng chu Christian bek in atlan lutin pui thiam lo om chu chemne na u mani police te chuan thu boi zelu ani thule biak in po police te ventir ani thuan soi ma se chemne na biak in lu khung tu hi tun thlengin manala ni lo thung Korean war ti to panrem ti ta North le South Korea US le China te chuan athu phongin Korean war chu dan pangai anga ti to panrem ti ni in South Korea President Moon Jae-in chuan soi ma se North Korea in demand na yawangin in biak na tak chu nei thanala ni lo thung ti in Moon Jae-in chuan soi bok kum sang kha zakwa somnga atanga sang kha zakwa somnga pathum in kara Korean war chu ral thuam manga indona top to ma se peace treaty siamala ni mi lo thung ani hei wang hian North le South te chu technically in indo angrengan lani a North Korea hi China in a thlop ni in South chu US in a thlop thung September thla kha North Korea leader Kim Jong Un farnu thil ti thei tak mai Kim Yo Jong chuan anram chuan US in an laka hostile policy ati top chuan in biak na nei an rem ti tur thu lo sei to bok North Korea chuan South Korea a US sipai omte chu an du lo thuan soi renga he baka hian kumtina US le South Korea tina joint military drill an nei zia le US in North Korea weapons program rek te chu adu lo hle ani US thung chuan rek na hli ma in North Korea chuan nuclear weapons nei tuma thul ma saturani ati vetlat thung Moon Jae-in chuan in biak na om theinan North Korea chuan thudel kila US laka aphut chu ala hmang reng ti asoya hei wang hian Korean war ti to pani theinana in biak na nei turin kan la thu khom theilovani in biak na nei thei ngei ero kan bei sei ti in asoi South Korea president hian a president chungin North ne na inrem na om ngei theinan ma ala charchara a hun lai nge in Korean war chu official ati to pa North in nuclear weapons na yatum ti to pani theinan karatum rengbok US le China ten enge ansoi October thla khan US National Security Advisor Jake Sullivan chuan US chuan inrem na om thaya Korean war formula ti to pani ngei theinan thlir dan dang kalpui le malak na thar kalpui po ati mai thei ti in a lo soi to a heti lai hian South Korean News Agency Yonhap te chuan Chinese diplomat Yang Jiechi chuan Korean war formula ti to pani ngei an du thu a soi thu a tar langbok Korean war a thil thleng Korean war khan North le South in rina 38 parallel chu June sang kha zakwa somnga khan communist North te sipai sing sari sanga te chuan ramri pelin an paltlanga American sipai South thlop tu te chuan ma la zui ve ngalin North Korea te ero China le USSR ten thlopin indona nasa takina zui ta ani kumthum lai indona nasa taka kalpui ani nuwa
July sang khat zakwa somnga pathum khan US le North Korea te chuan ral thuam hmangjui lo tura inremna an ziak ta a Korean wara khan sipai le civilian maktaduai nga velin nunna an chana ni kumsang khat zakwa somnga pathum khan ral thuama indona chu top to ma se tun thlengin inremna siamala ni lo ta zelani Hong Kong lam chanchin han update velok te ang Hong Kong ko chuan pro democracy activist pariat te chu kumsang khat zakwa somret pakwa a Tiananmen Square a China sipai ten norhoi hotte an beina athi te hriat rengna hun ni kuma Hong Kong a buat saya an tela wangin thiam lawa chantira hemi hnu hian nimin khan hremna tura ti chuak nimana activist hremna ti chua zinga hian media tycoon Jimmy Lai kumsom sari palimi te barrister Cho Hang Tong kumsom thum paruk le activist Gwyneth Ho kumsom thum pakhaten tel Jimmy Lai hi zela tang meka thlasom pathum tang tura hremna pe kani Lai hi National Security Law noya thu boy siam sakani boka he thu boya hian thiam lo chantira ni chuan dam chung tang tura hrem the ni ang Chau Hang Tung hi thlasom pani le Gwyneth Ho te chu thlaruk tang tura hrem an ni a midang panga te chu thlali atanga thlasom pali inkar tang tura hrem an ni bok kumsang ni somni a Tiananmen Square a thil thleng hriat rengna hun buat sai kai noya hian ama in activist som paruk te chu thiam lo chantirin thlali atanga thlasom tang turin hreman lo ni to boka thu boy siam sakzinga mi democracy campaigner Nathan Law le Sunny Cheng te chu Hong Kong atangin an tlan chuak manani South Korea chuan COVID-19 kai te hnu chuinan facial recognition amangdon South Korea chuan coronavirus kai te hnu chuina atan artificial intelligence IA facial recognition le closed circuit video camera amangdon ti an soi project hi na kum January thla atangin Seoul khodai buchiona mantrana ni don ti official te chuan an soi he system hian AI algorithm le facial recognition technology amangdona security camera singkhat zariat som ni chu angkal tlangin hrikai te chet vel na hmunte an close contact an va vel na ma san mang tha MD te chu chui zoi nei tur thule Ministry of Science and Information and Communication Technology chuan a soi buchian official te soidanin he system hian mi noi riat chuang chen na khopuya tracing team te phur rit po chhok jang khai theidona an na te tlin jok le bala lawa an tho thei tur thuan soi buchian mayor Jangdiang chuan contact tracing ti achak pha theidon ti asoi bok he ro manasiam tu Ministry of Science and ICT chuan COVID-19 hrikai ten an thil ti le chet vel na chungchanga thudik tok lawan soi fo thina hei wang hian an thu soi hi arin ngam vek thin lo ti soin hei wang hian tracing team ten har satna an nei thin te chhok na tur ro manna ani ati rampum hop ero chuan he project hi kalpui tumna an nei lo thu soi bok he system hian minute nga atanga minute som chungin mi som te chet vel dan chu a chui theidona ban chuan hian he system man na tur hian Ministry of Science and ICT hne na tangin yon maktaduai zanga US dollar zong chuan US dollar noili sing ni adong ani video kharnan Myanmar lam han phangte ang Thantlang Township Ral Planten ei tur le damdoen momo hle Military Council sipai te lai pui ka wang le mei hal wanga mani khwa chua sana khodanga ral plan chin state Thantlang khomi ten ei tur le damdoi in enkolna an momo hle ni in Thantlang Placement Affairs Committee IDP help athok pakhatina soi ani chuan an bu fai ken te chu azo ti ti to a hrisel na lama po khothren khata CDM health worker ti an omlo wangin damlo ten enkol tu an nei lawa atam jok chu hrisel na enkol na lama tan pui tu an nei lawa ni ti in a soi Thantlang khomi pui chu September thla a kho chunga kan hnuwa omngam to lovin thingtlang khodaga an tlan chia a Thantlang Township atanga khua ngarin tlang dung wanjang tlang dung te janat tlang vailam tlang le bol tlang dunga khosom ko palia anral tlana athen chu India ram Mizoram state lama anral tlan boka Thantlang Township chunga ral plan ja chu mi sang sari ja sari somni panga an ni thu Thantlang Placement Affairs Committee IDP help pol chin chiana atanga hriat ani Thantlang khu chunga omten an khua an chuasan na hi thlali don ani to a an cha khai ken te po azo don to baka Thantlang khua atanga eile bar tur lak the ni to lo wangin har satna an tok na sa hle ani tuna thlasika lo thlenta ka wangin ral tlan te tan korlum puan mamona sang chho hle a Thantlang Placement Affairs Committee IDP help athok pakhat chuan a soi bok ani
Classical ni ta ka chuan an in atanga an tlan chu in korlum puante an kengtel lova mun then khata chuan chu tenga korlum puanlum nei lo wangin har satna an tok me ka ni ti in a soi chen in sang ni vel omna than tlang mi pui sing khat vel chuan September la atanga thune na la tu military council sipai tele Chinland Defence Force CDF than tlang te in ka hnuwa sipai lemin lai pui pong tong ka a chennai nan hal chiata wangin than tlang khuwa chu an chua san vekani than tlang khuwa September ni som paria ta tanga thlathum chungin military council sipai ten lai pui ka puakin mai an hal rio wangin kang mai voi som pakhat lai chuak to a chennai in zanga chuanga cheto bokani Myanmar rama February ni khata tanga sipai thunei na an lak nuwa sipai le mi pui veng him tu pol in kara in kana chuak deuh renga chu wangin chin state a nau pang mai chia de telin mi pui sing sari chuang chu ral tlanin an om mek ti hriat ani ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole